I mi nastavljamo dalje sa takmičarskim delom programa. Zamolit ćemo vas da prošetate ovim prostorom, znači ove sale, da bi vas kamere sve zabeležile i da bi komisija koja se sastoji od 5 članova videla. Imena komisije Nena, Mirel, Stana, Mio i Nada. Jedan aplauz za stručni žiri koji će određivati. Nagrađujemo žene, muškarci i decu sa priznanjem za posebno odevanje, šešir, sve to zabavno karaktera i tako treba prihvatiti. Sljedeća kategorija je bacanje šešira na štap kao takmičenje. Ovo takmičenje je izum naše urednice, predsjednice i organizator Mirel Tomaš, a nije ni čudo jer u tom životu je bila sportista i zato je dala ovakvom zabavnom delu programa jedan takmičarski karakter i duh. Idemo sa proglašavanjem pobednika, to će biti u revijalnom delu, a sada bih zamolio iz grupe Praskozorje gospođu Jelenu Škorić, solistu da nam nešto izvede. Izvolite. A sada krećemo redosledom. Katarina Marković, dugogodišnji član Bečkih poeta, pročitate upravo istoriju od ove manifestacije. Pozdravimo gospođu Katarinu Marković jednim aplauzom. Naš klub pesnika i ostalih umetnika Bečke poete postoji već od 2014. godine. Tako je pre toga dugo postojala pesnička aktivnost mnogi, a posebno naše urednice i predsjednice kluba Mirel Tomaš. Ona je i član SPO, stranke Socijaldemokratske partije u kojoj su na vlasti upravo u Simeringu. Dok su sada opozicija, Mirel za sebe kaže da je lokal patriota za Simering. Sa klubom Bečkih poeta i uz moralnu podršku i pomoć tadašnjeg predsjednika turističke organizacije iz Beograda, Skadarlije, Dragana Grigorijevića, započela je ovu divnu manifestaciju još od 2016. godine. Od te turističke organizacije dobila je i priznanje za ovaj svoj doprinos širenja naše kulture i turističko predstavljanje naše zemlje u drugu evropske metropolima kao što je Beč. U koroni smo jednu godinu izostavili, da bi sada nastavili sa onim što je dobro. Pri tome predstavljamo literaturu naših pisaca, a posebno Beograd ističemo. Kulturni deo Skadarlije za koju smo pripremili i malu izložbu. Pored toga predstavljamo i nas kao umetnike i one koji su nas podržavali iz Beča. Uz
posebne novitete kao što je takmičenje, bacanje šešira na štapu, biranje lepih osoba koji nose posebne šešire, a ne obrnuto da biramo šešir. To smo već u prodavnici uradili. Šeširi su se nosili u celom svetu, kao i danas se manje više nose. Kod nas je to bio obavezan deo odeće 20. godina, kada su naši pisci i glumci započeli svoj veliki književni rad iz male, siromašne Skadarlije, koji mi čuvamo od zaborava i time što posvećujemo jednom godišnje ovu osmosmišljenu manifestaciju našem Beogradu i Skadarliji, u stvari onima koji su tamo živeli i stvarali. Šta su šeširi i kako su nastali, izdvojili smo neke. Slov, elegantan ženski šešir sa spuštenim obodom koji se pojavio 30. godina iz 20. veka. Sombrero, pokrivalo sa glavu naroda Latinske Amerike, tablet, elegant, okrugli ili ostalni ženski šešir bez oboda. Popularan 30. i 60. godina 20. veka. Modern je dodatak za vjenčanicu ili koktel haljinu. Fedora, duboki šešir od filca sa širokim obodom, ime je dato 1882. godine u čast istoimenoj drami Viktorije Sadov. Homboa, elegantan muški šešir od filca nazvan po nemačkom gradu. Popularnost je stekao od 1882. godine. Sastavni deo službenog muškog odela tokom 20. veka. Cilindar, visoki pokrivač za glavu od crnog svilenog pliša, koji se pojavio 1797. godine u Londonu. Bio je popularan tokom celog 19. veka. Danas se cilindar šešir nosi za službene događaje. Obavezan je prilikom posjete kraljevskim trkava, u Oskot i tako dalje. Chapeau-clair, od francuskog chapeau un clou, pamučni šešir, sklopivi cilindar s mekom krunom, izumljen je 1823. godine u Francuskoj. Ambasadore, Moskva, mutonski šešir u obliku kape sa trakom, koji su nosili članovi SSSR-a do 70. godina 20. veka. Toliko o divnim šeširima. Živeli! I mnogi su od nas gledali film Šešir profesora Vujića. Šešir je bio deo odeće jedne ličnosti koja je uz to predstavljala i sa i lepim manirima. Danas se o tome najmanje govori. Možda je potrebno da se udružimo, da se družimo sa onima koji imaju lepe manire, jer to čini život lepšim i bogatijim. Usvojimo lepo odevanje i šešire bar jednogodišnje, da budemo kao glumci u nekom filmu ili bar da vidimo kako bi to izgledali da smo nekada živjeli. Stana Rakić, Tokić i Mirel Tomaš čitaju kratku priču Šešir profesora Vujića. Jedan aplauz za Stanu Rakić, Tokić i Mirel Tomaš. Koliko je šešir nekad bio važan,
da se pod njim krio tajni cilj za promjenu svijeta. Šešir je služio za pozdravljanje s posebnim poštovanjem, jer se šešir pri tome skidao s glave uz blagi naklon. Kroz nekoliko rečenica o profesoru nemačkog jezika muške beogradske gimnazije, o kome je snimljen film Šešir profesora Koste Vujića, saznaćemo neke bisere. Profesor Vujić je svake godine za Đurđevdan se selio, bez obzira da li je i koliko bio zadovoljan sa prethodnim stanom ili stanodavateljem. Kao da je želeo da upozna Beograd kao i ja što bi ga upoznao. Stanujući u svakoj njegovoj ulici, tako je pri traženju stana kudio, davao primedbe, ako mu nešto se nije svidelo, a pri tome bi prozor bio otvoren, tako da je cijela ulica čula. Jović, taj njegov sagovornik profesora Vujića, hteo je da ga prekine i ućuti, jer pola ulice sluša, a on mu ruži kuću kada govori, na primer: Balkan mora postati dio Evrope, Beograd mora izaći iz prizemljuša, sagovornik Jović. Razumijem ja to da Beograd mora da stigne evropske prestonice, ali ne može se nikad vek preskakati godinu, ne može se 5 godina nastavljati uz 5 vekova, moraju tu proći decenije. Najmanje možemo vekove određivati spratovima. Žurba je uvek veliki saveznik kajanja. Ne smemo dozvoliti, gospodine Joviću, da naši graditelji mrze svoj grad. Beograd ne sme da ponavlja njihove greške. Ne može se tek tako izaći na ledom i podići deo grada. Ako pristanem na haos, haos će zavladati mnome i zato ja, gospodine Joviću, neću ni pošto da stanem kod vas, pa makar me vi plaćali. Profesor Kosta Vujić je skoro uvijek bivao između dve paljbe. Morao je opet s druge strane umirivati đake i naučiti ih da budu svesni svoje greške, tako da više ne učine ono što su učinili. Ceo život se klonio politike, ali nije bio svestan da se njegovo razredno starešinstvo ovoj generaciji đaka pretvorilo u veliko diplomatisanje. Sa Jakovom Prodanovićem, njegovim učenikom, nije umeo ni da razgovara. Mislite li, gospodine profesore, da je svet toliko nepromenljiv? Govorite kao neko, kao da znate i imate iskustvo, gospodine profesore Vujiću. Pronicljivi Pandurović skoro da je pogodio u jednu tajnu. Jedino odavno zarasla u ranu, kada je mladi Kosta Vujić 1848. godine zajedno sa Brankom Radičevićem radio na jednom tajnom cilju o promeni sveta, zbog koga je Branko Radičević, koji je živio ovdje u Beču i dolazio u Zemun i Beograd, Branko je tajnu svog cilja poneo u grob, a profesor Vujić pokopao u sebi. Život ne dopušta prazno idealisanje, počinjao je često priču i nastavljao njegov učenik Prodanović. Život može biti pesma. Kakva pesma? Čuj, u tom času ozgo s dvora škrikne krilo od prozora i devojka anđel pravi plašljivo se s dvora javi. Ljubiš li me još i sada? On je pita bled od jada. A devojka stidom rudi i baca mu cvet sa grudi. A i profesor je dobio pesmu. Profesor je bio Vuja, on je Vujić bio kuda, sebi veran i dosledan, ma išao preko suda. Ko obični drugi ljudi imao je neprilika, voleo je da se sudi oko ličnog spomenika, u životu znao reda, mora sve da se stigne, želeo unapred i grob sebi da podigne. Ima ih još koji to žele, ja ne.